Evo neke sam i sreo, neki su dobili nagrade. Evo većina vas ovdje naravno je tim povodom jer ostvarujete najbolje rezultate. Moji saradnici su mi informisali ono što je dobro, da smo prošle godine imali manje nego ove godine, to je dobro. Dakle, ove godine veći broj stipendista, a to nije slučajno. To znači da je veći broj vas i to zaslužio, a kriterijumi su ovdje takvi da ne možete da namjestite. Prosto morate imati bodove, morate imati rezultate. I ono što je najsavršenije, to ne odlučuje ni Mirna kao moja savjetnica, ni Danijela, ni bilo ko ovdje, ni Travar, koji je radio te kriterije, nego prosto to odlučuju papiri. I po tim kriterijima vi ste oni najbolji. 24, je li tako? 23, je li? 23 stipendista. Stipendiju 150, je li, do 250? Molim? Juniorska je 150, a 250. Taj dijapazon. Dobro. Ponosni smo na ono što radite. Želim da dalje radimo zajedno. Onda na tom događaju, kada se birali najbolji sportci, najtalentovaniji, ja sam tada rekao dosta. Možda niste bili svi, bit ću slobodan neke stvari da ponovim. Vi to dobro znate. Negdje moja životna filozofija da uspjeh je univerzalna stvar. Čim god da se bavite, ista je formula. Politika, sport, kultura, profesor ste, nastavnik ste, imate firmu. Šta god, definicija uspjeha je identična. Nema lakog uspjeha, je li tako? To ste vidjeli. Nema uspjeha bez znoja. Nema ga bez odricanja. I nema bez padova kao sastavni dio uspona. I pad je let. Čovjek mora proći jedno i drugo. To je suština. Ko se ne žrtvuje, taj ne uspijeva. Druga filozofija uspjeha, da nije sve u svoje vrijeme. Kako svoje vrijeme? Sve u tvoje vrijeme. Vrijeme je ograničeno, pogotovo u sportu. Od te do te godine imate vrijeme, što uradite, uradite. I ko je hrabar, sreća ga prati. I od povreda i svega. Jer svaki dan može biti koban za mnoge sportove. Povreda i ostalo. Prema tome sreća prati hrabre. Ja vam tu želim puno uspjeha. I to sam isto jednom rekao. Nekada ja sam uvjeren da su ne najidealniji uslovi, su motiv da čovjek bude najbolji. Evo gledajte u svijetu, uzmite fudbal. Najbolji sporti su oni koji su bili u najtežim uslovima i najveći izazove imali. Porodica bila siromašna, igrali loptom od čarape i onda je on postao svjetska legenda. Jer znate kako, teška vremena rađaju velike ljude. Moja dužnost kao gradonačelnika nije da vama stvorimo teška vremena, nego laka. Ali mi možemo biti samo mali dio onog što vi jeste. I taj mali dio mi mora da uradimo. Kad kažem mali dio, najveći je na vama. Možemo sve pozlatiti terene, ako se vi ne preznojite. Nije ni do trenera toliko, a jest. Ali opet najveći dio. Jednom smo jučer mi pričali, ono rečenicu ste me pitali, ja često ponavljam, Charlesa Bukovskog koji je rekao: niko osim tebe te ne može ni spas, ni pobijeti, ni bilo što. Samo ti. I to je do nama. Danas ako u Banja Luci i Republici Srpskoj živi generacija ljudi koja je odlučila da budemo najbolji, bit ćemo najbolji. Evo teniski tereni, oni tamo kom nisu teniski tereni, to su tereni za sve vas. Čim god da se bavite, tamo ćete igrati. Košarka, rukomet, odbojka, ljudi, tamo će biti 5000 i to je u zabludi. Želim da vam kažem neke stvari. Tamo će biti 5000 kvadratnih metara unutrašnjeg prostora, šefe, bit će stoni tenis bola. Znači, tamo ćemo pozvati za stoni tenis, tamo će biti tatami. Sve će biti u toj dvorani bola. Teretane, fitnesi, sve je tamo biti smiješno, naravno. I dole parter. Naš plan je tamo, na primjer, da radimo, to je izazovan projekat. Mi smo odlučili, a koliko god da košta, da se radi pokretni krov. Na primjer, svjetska
evropska prvenstva u odbojci su me upoznali da se ne mogu igrati u dvorani Borik zbog visine. Ovdje će moći. I kad dođe krov, prilagođeno svakom sportu. A ono što je dobro, kad nisu takmičenja, može se igrati jedan teren odbojka, ili 3 odbojkaška, 3 košarkaška, 3 rukometna terena. Toliki su kapaciteti. Za 70% je veća i prostorno i mjestima od dvorane Borik. Nakon 50 godina dobijamo dvoranu veću od dvorane Borik. Zar to ne treba? Ali šta je uvod ovo da vam pričam? Evo, kada je to sve počinjalo, prije 4 mjeseca, došli smo mi na sastanak, ne znam da li ste primijetili da sam jedini od funkcionera, jedini od ovih koji imaju velike pozicije, ne znam da li ste primijetili, jedini sam koji je 2 mjeseca u medijima govorio da će to sve biti dobro. Poslije 2 mjeseca krenuli su i drugi, kad su vidjeli već da se cilj može ostvariti. Za takve stvari u životu morate biti ludo hrabri. I znao sam da će me svi kritikovati. I prva 2-3 mjeseca jesu. A sad svi lete. Tako i s uspjehom. Nemojte se ništa čuti. To će biti kod vas. Onaj ko vas je trebao podržati na početku, taj nije. Onda kad postaneš frajer, onda svi lete. Da dođu i ovi i oni. I ambasadori i ovako i onako. Ali nemojte se ljuti. To su formule života. Svijet voli pobjednike. Budite pobjednici. Ja sam odlučio u svojoj branši i kocka je bačena. Ale jakta es. Kocka je bačena, odluka je donesena. Dao sam sebi riječ da ću u istoriji Banja Luke ostati upamćen kao neko koji je pokrenuo ono što niko prije nije. Idemo da nakon 50 godina gradimo dvoranu koju niko nije gradio. Idemo da uradimo hotel Palas koji će biti simbol Banja Luke, 110 metara visok, najluksuzniji, najbolji, koji nikad niko nije uradio. Idemo da nakon 30 godina uradimo centralno spomen obilježje koji niko nije za one koji su dali život za Republiku Srpsku. 500 miliona koji smo dali granta sportskim kolektivima, nikad niko nije dao. 500 miliona, nikad niko nije dao. To je bilo prošle godine, tako bilo. Niko nije uradio ono što ću mi uraditi. Olimpijski otvoreni bazen. Jesmo donijeli odluku juče. Olimpijski otvoreni bazen. I Akvanu ćemo potpuno urediti, Akvanu koja je bila najveći gubitaš. Igrat ćemo jedan fudbalski teren novi i najveću sportsku infrastrukturu i dodatno ulagati u sport. Pričam vam sa jedne i sa druge platforme. Ovo što vam govorim o nama, nije priča o nama, ovo je priča o vama. Da vi u ovim okolnostima možete biti najbolji, već jeste ovdje. Ali neki od vas treba da kažu, vidite, Banja Luka i Republika Srpska su mi uske, ja hoću svjetsku sportsku slavu, idem po to. Imate pravo na to. I ništa se nikada u životu neće desiti. Nikada ništa ako to nije u vašoj glavi. Sve ovo što vam pričam je davno bilo u mojoj glavi prije 10, 15 i 20 godina. Ja danas vidim vidikova sa Banj Brdu. Vi ovdje nećete ga vidjeti, ali on je već u mojoj glavi. Ali vi ćete ga vidjeti u avgustu. Kolektor na Vrbasu, da bude čist, da se kupam. On je za mene već izgrađen, a za vas će biti do kraja godine. Vaši uspjesi mogu biti u vašoj glavi. Svi drugi će vas obeshrabrivati. Za mene često kažu sam budala, nije bilo moguće biti. Pa gdje bi gradonačelnik, još student. Ja se tog ni ne stidim, nisam kupio fakultet, neću. Ja sam ponosan, ja sam to što jesam. Nisam krio da sam iz bogate porodice, student sam, izvinite, mlad. A da bio gradonačelnik, možeš malo matort, moraš biti sjed. To po principu Balkana. I sve sam predrasude pobjedio posto što jesam. Pobijete i vi predrasude. Pobijete. Ljudi, život ode i prođe. Ko će živjeti ko miš, bojati se i neće ostvariti uspjehe? Samo prema naprijed. Imam i ja svoje strahove, svoje zablude, svoje skepse, sumnje, a sumnja je jedina istina. Morate sumnjati. Čovjek koji ne sumnja i ne preispituje, to je isto budalo. Morate se preispitati, je li to istina? Gdje griješim? I kad ti trener kaže nešto, i prijatelj, i neprijatelj, i jedno i drugo, kogod ti kaže, treba preispitati gdje je to istina. I naravno, na kraju dana i početak onog tamo, uvijek poslušati sebe. Tu neku unutrašnju intuiciju. Mi ćemo vam biti podrška. Ovdje su moji divni saradnici. Evo, sjede svi ovdje. Ja ne znam da vam neko nije dostupan. Idite dalje i grabite. Biće vam podrška. Odete na takmičenje, platit ćemo koliko možemo. Budite uporni. Obratite nam se. Ako vam se neko ne javi jednom, nije to neko loš. Nego ni mira nema pojma gdje već sve ide. I gdje treba danas ti zbog obaveza.
Budite uporni. Samo koji kuca, otvorit ćemo se vrata. To da znate. Moja ideja za sve vas, budete li htjeli, naravno, to. Ja želim da priča o ovom što se radi u... Ne znam, niko igra tenis ovdje. A da, jest. Mi imamo dogovor. Bićemo podrška. A evo, drugi ne igraju tenis. Ali ovo nije ni priča o tenisu. Nego svako koga vidite da je uspješan, od njega možete uzeti te formule da i vi budete u svojoj branši uspješni. Šta vam želim reći? Moja ideja je i moj prijedlog je vama, budete li htjeli. Ja želim da, mislim da vi to zaslužujete, da jedan od mečeva svi, vi i ja, idemo zajedno. To ćemo i u Lučkoj. Ja kao gradonačelnik imam te VIP lože, ali za mene se vi VIP, a ne tamo neki koji možda to misle da jesu. U toj VIP loži neće biti niko ko fall VIP po ovim nekim evropskim, svjetskim standardima, ne to, nego ste vi to. Biramo meč koji hoćemo i u toj VIP loži tamo do Đokovića idete vi sami. Da to osjetite, vi ste to zaslužili. Kao najbolji sportisti. Mi boljih od vas nemamo. Želim da budete sa mnom i na otvaranju, na toj ceremoniji. I da u svakom trenutku u tu zonu od grada imate uvijek ulaz, svaki dan. Jer vaš uspjeh to zaslužuje, da osjetite tu atmosferu. I kad vidite te ljude koji su došli zbog drugih ljudi, da kažete ovako će dolaz zbog mene i zbog mojih uspjeha. Naravno, neko je u bazenu, neko je na tatamiju, ali neko je na terenu drugom, košarkaškom, odbojkaškom, rukometnom. Jel? Evo vidimo ovdje gimnastika, rukomet, plivanje, tenis, Sara je tenis, fudbal. Fudbal. Koji je fudbal? Gdje igrate? Bravo. Tamo smo donijeli isto jednu odluku. Napravit ćemo južne tribine, stadion dodatno rehabilitovati i napraviti istu arenu koja i tu planiramo oko 20-30 miliona da uložimo. Ali dobijemo pravi gradski stadion. Da baš bude priča. Maštajte o punim tribinama, borit ćemo se. Nije danas neki ljudi vode, sutra će neki drugi, ali grad uvijek mora biti prisutan za svjedan sport. Ovu ćemo dvoranu koju izgradimo, ona će samo vama služiti. Samo vama, da igramo i rukomet, i košarku, sve sportove. Prema tome, mladi ljudi, puno uspjeha. Ja se nadam da ćete prihvatiti da se družimo tamo, da odemo. To ste vi zaslužili. Odvojili smo ta mjesta za vas. I pored onih najboljih, ne budu naši najbolji. Vi ste naši Đoković, vi ste naši Monfisi, vi ste naše Vavrinke. I možete biti. Svako je krenuo ni od čega. Ja nisam rođen kod Draško se nije Vukuć, koga vi znate. Rođen sam kod neki tamo Draško Vukuć, nikoga nije znao, osim mame. A onda gradite sebe. Niti je Novak rođen kod Novak, jel? I on je postao to. Od nas to zavisi. Hvala vam što predstavljate Banja Luku, ovaj naš grad. I u tim danima bit će najbolji na svijetu, a i dalje. I ko vjerovao da će ovo biti ovdje, bit će. A što nije bilo prije? Pa nije slučajno što nije bilo prije. Znate, tako da. Je li predviđeno? Da vi podijelite rješenje. Može. Dobro, evo, na vrijeme smo ništa. Nisam dugo, 15-20 minuta. Naravno, ljudi, budete li imali, ja kad podijelim budite opušteni slobodno. Ako ima neko pitanje, neko želi nešto reći, ako nema, ni ne morate. Ali računajte na nas. Moja želja, ne morate vjerovati, a ja vama vjerujem. Moja želja jeste da dok sam ovdje, to može biti godinu, može biti 5, može biti 25. To će narod, ljudi, vrijeme, Bog odlučivati, jel tako? Ali želim dok sam ovdje, ja sam to javno rekao, da uradim maksimalno koliko se može. I da budem sluga svakom čovjeku. Da služim.
ko hoće da bude prvi mora najviše da služi, najviše da radi. To je Biblija, biblijska, Božja zapovijest. Nisam ja izmislio. Tako je to i kod vas. U tom pravcu i vi treba da znate. Prvi da bili, mora čovjek najviše da zapne. Ako imate nešto što je iz vaše oblasti važno, možete ovdje reći. A i ne morate. Možete kad završim ovo mojim saradnicima reći. Ali pitajte, budite otvoreni, družimo se, računajte na nas. Ajde da vjerujemo jedni drugima. Ja mislim da je život suviše kratak da ne vjerovali, da bili tužni. Suviše kratak da se ne bi slagali. Na kraju da budemo najiskreniji. Puno nas je malo. Da se svi ne bu jedinili i pomagali jedni drugima. Nema na hiljade ovdje atletičara, na hiljade rukometaša, na hiljade perspektivnih fudbalera koji mogu odskočiti. Jedan to uradi. A promjene u društvu ne donosi hiljade ljudi, nego jedan koji pokrene hiljadu. Ja ću se potruditi da budem taj. Ona mora biti, možda bude Danijela. Ona pokrene mene, ali bitno da pokrećemo jedni drugi. Eto, to je to. Podijelit ćemo ove stipendije. Hvala. Znate, meni kad neće dati aplauz, ja odem sam kući, pogledalo se, pogledam, pa sam sebi dođem. Počela je decenija uspona.